Reka twekeze muri equipe ya APR Football Club, umukinyi ukomeye cyane rutahizamu ukina kuri 11 uzasimbura Mugisha Gilbert Ibarafina. Uyu mukinyi avuye mu gihugu cya Ghana. Uyu ni umukinyi ukomeye cyane, yabaye top scorer mu gihugu cya Ghana, akaba akina kuri 11, akaba ashobora no gukina kuri nimero 10, ariko agomba kuza gusimbura Mugisha Gilbert Ibarafina, akaba akinisha akaguru k'iburyo, imyaka 25, akaba ari muri equipe y'igihugu yagiye gukorera campo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni equipe y'igihugu ya Ghana y'abakina imbere mu gihugu, ubwo nabakinyi b'abaroko birumvikana. Ni equipe n'umusore ukomeye cyane uri mu biganiro na equipe ya APR Football Club, aho ubuyobozi bwa APR Football Club bafite ubwoba ko ashobora kugenda akigaragaza, kuko equipe ya Ghana bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza gukorerayo camp nk'abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Hazaberaho n'imikino itandukanye, aho bazakina n'ama equipe atandukanye arimo nk'igihugu cya Nigeria n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye. So ngiye kuba nabakubita details z'uyu mukinyi, ese azaza bimeze bite, ese azasinya igikinga iki, ese azagurwa amafaranga ngahe, azaza gihe ki, bimeze bite, ese hari abandi makipe ari kumushaka kuza muri APR Football Club, birangana bite amahirwe. Ngiye kuba nareba ese biteye gute. Ndashaka abakunzi ba APR Football Club, ndaza no kubaha amakuru y'umutoza ugomba kuza muri APR Football Club, uri mu biganiro na APR Football Club. Bari gupfa amafaranga, umutoza yabasabye miliyoni zigera kuri 40, bakaba bari gupfa amafaranga. APR Football Club irashaka kuma miliyoni 35. So nizere ko mwese muhari kandi mukande kuri subscribe, kana kuri subscribe rwose turebe ese uyu mukinyi bitebye muri APR Football Club. So ngira ngo reka nere gutinda mbakubite details zize amakuru atandukanye. Numukinyi ukomeye cyane w'imyaka 25 ukoreshwa ku ruhande rw'ibumoso, akaba yarabaye top scorer mu gihugu cya Ghana muri iyi season irangiye. Ngira ngo numukinyi uraza gusimbura Gilbert Ibarafina, akaba yaca ku ruhande rw'ibumoso, Anawatara akazajya aca ku rundi ruhande rw'iburyo, bakwatakisha Denis Omedi. Nataka ikomeye cyane. APR Football Club irashaka kujya mu matsinda ya CAF Champions League muri uyu mwaka bidasubirwa. N'umutozo uraza gusimbura cyangwa umutozo uraza gusinya, agomba gusinya ko agomba kwinjira mu matsinda ya CAF Champions League. So ngira ngo amakuru y'uyu mukinyi kanze nyagarukeho biri open cyangwa se bifunguye, turebe amakuru atandukanye kuri uyu mukinyi. Uyu mukinyi ko nababwiye ni top scorer wa Ghana w'uyu mwaka. Equipe y'igihugu ikaba yaramuhamagaye mu baroko cyangwa se mu bakinyi bakina imbere mu gihugu, aho bagiye gukorera camp mu gihugu cy'Ubwongereza. Bakaba bazakina imikino itandukanye ko nababwiye, bakihura n'amakipe y'igihugu atandukanye. Bazaba bakirira imikino kuri stade ya Brentford, niho bazakirira iyi mikino. So uyu mukinyi rero APR Football Club irashaka kuba yamuzana ikamusinyisha imyaka igera kuri 2. N'umusore ufite imyaka 25. APR Football Club irashaka kuba yamusinyisha imyaka igera kuri 2, wakaza kuba yajya ku ruhande rw'ibumoso. Uyu mukinyi nkuko nababwiye arashakwa n'andi makipe atandukanye, ariko APR Football Club irimo irashaka uyu musore kuri miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore yabwiye ko ashaka miliyoni ziri mu 100, kuko APR Football Club irashaka gusha amafaranga ikagura abakinyi bagera kuri 4 bonyine, kuri nimero 2, kuri nimero 3 na nimero 10 n'umuwinga umwe. APR Football Club kuri miliyoni 300 nizo bagiye gute, niyo budget cyangwa se niyo budget yasohotse, cyangwa se niyo mafaranga azakoreshwa bagura abakinyi muri iyi season. Ngira ngo uyu muwinga n'umukinyi ukomeye cyane APR Football Club iri kwifuza kugira ngo aze kuba yagira gute yafata ruhande rw'iburyo. Uyu mukinyi yitwa Stephanie Anacon, n'umukinyi ukomeye cyane Stephen. Ngira ngo kuba yaza muri APR Football Club hari amahirwe ko yaza. Umukinyi ugerayo mugende muri highlight ze, umukinyi ukomeye cyane, top scorer rwose wa Ghana.
urumva ko n'umukinnyi ukomeye cyane. APR Football Club rero irimo iramwifuza kugira ngo abe yabasha kugeza imipira kuri rutahizamu Denis Omedi. Urumva ko ni transfer iriswanye iryoshye cyane, mu gihe uyu musore yaba yagize gute yadukundiye cyangwa se akundiye APR Football Club akaba yaza hano muri APR Football Club. Ngira ngo niyo makuru naba mbahaye kuri uyu musore Stephania Anacona hariya muri Ghana, akaba ari muri kampu y'igihugu mu gihugu cy'Ubwongereza. Ngira ngo nababwira ngo mugire ibihe byiza cyane muhereye hose nk'abakunzi ba siporo, abakunzi b'amakuru atandukanye ko afite yerekeranye cyangwa se afite ibyo ahuriyemo ariko bijyanye na siporo. Akababwira ngo mugire ibihe byiza cyane.